Cardom lasi tumlong sami 1947 itumlong independence long liang ko itumda India long independence long liang ko ke itumlong sami British under itumlong dulo British tumang sami chini lo labang ke si lang tum trade made dak business ke claim ahan silang tu first pang dak India long wang lo la det mas silang tum all over India sami capture lap lo apen along tinong sami la tum si cherai lap lo lasila det pen bangke itumlong sami pen nana ning kan bangke British under rules itumlong dulo lasi British musu government form lo British musu solai lo achalo non son itumlong minister ke do bons me angsong me control bang British musu control po apen own army hui sami do lasila son kang sum chethanam de do pelo tum da British on lamang ke la tuman sami British tum sami si la tuman sami semar dolo la tuman sami si British tum sami si hoso pen sami tum rules dolo pen kalang tum sami si army hui sami do na si British tumang sami la statement ma ke penal control lo taxation hui kuri lo ekdom pura tax collections non tum government present government do son hedim la son si ekdom pura tax eno udolo asi son men se tumang ke che plang ulo la son lo asi lo tuman mai tum je tham de ding pilo tum British on la ma ke bon sami la lo tum da thane ma ke non itum da time mak like ISRO mate Indian Space Research Organizations po itum ISRO na anake man cheng alam sidum da than po la so bang India to sami du pick bon sami tum 1947 India tum long that men sami ISRO ke pang cheng cheng like 1962 si pang cheng lo as 1962 bang ke ISRO tum sami ke pang cheng lo asud bang ke isi la non tum long chithang bom itum non dak pura 2026 ponon tumong sami non future sami non dak ke thin nai space pen isi organizations pen pote non dak isi India long sami la istrulo na so a hormusi tum dak pini bang so lam si tum jethan po ko son si ne plang cheng ma jat ma sami na si tum la video le pang cheng phina tests at the Space Research Organization in India after the country became the only one in the world to successfully reach Mars on its first attempt. We have dared to reach out into the unknown and have achieved the near impossible. Asi 1962 sami ISRO tum sami ke pang cheng cheng la so si bonai asi sami ISRO tum su tami si di cycle man si parts mate a chet sami ke pon la so sami British tum ke kang nek choi dula Indian sami na tum sami da theglong ji la silalom in British sami penan sami nek choi dulo dak mane an ki dukle jale pun e pul so banget mane technology so advanced futures hol so bang chine pino la so banke isi langnam lu polote la sud banke India sort tum fake banke blind belief mane ekdom tum superstitions itum ka belief tam tap ka bisas tap ka dom thap yula son loksi tum so ben se ke wanglo without logical and critical thinking itum non sami noson ke matha ja kong ke do question si questions ka juning pul haiblo bangjong si la bisas nang jip tela ke bisas an thip poya di la solo so pen sami bang bomang bom la se sudin mo sami tum dan dak karbi tum sami ka charli dun ke nang sop la so lam long non tum da history nem de pran sami ni li than non lo athepne tum dak karbi long non pu sami tum long blind belief pen cheng lok tum long sami la dak mysterious things how sami without knowledge mane akum chiniam de pin men sami tum long bisas am tabre sami do lasi chuhat sami tumlong klang lo non sonana ne theng pilong pen lang close sir masi direct char dom non fit ho la song thang si tumlong ka prek sami du la lasi la so horma tum dak chine ma kel hai a history pen tum chini pon dun ba pranang pom lasi host bank first bank la lo tum video pang chenga lasi 1962 bank Indian Space Program sami pang cheng lo sud bank la sud bank isi ISRO sami ir ela Indian Space Program si pulau sud bangai stro puir elang amian sami la tuma pian si kelar de la bangai idum da chini Indian National Committee Space Research sud bangai pulau la ke INCOSPAR si pulau Vikram Sarabhai hello la so podcast bliss cheng a founder la bangai la so rocket sami ko la cheng athem ne lang sami sud pen sami science itmu India long sami pa prang ni space ahin lai unu nang ji po joine selang sami chibor ipon lom nang tuman sami da screen no sami photo thelong po ji la bangke si Vikram Sarabhai plo la so men bangke la si ISRO pen founder lo pang cheng lo la si first rocket sami India tum sami rocket ke lo cheng lo la so bangke si la ke thumba equator
rocket launching station lasut bangke 1963 nang tum sami dak location mate screen nok sami theklong jin la dak hello first rocket India tum sami kilo chenglo lasut bangke 1963 ningka si lolo first tum sami marlo 1962 la depen kilo tu by 1963 la si la tum sami almost one year mane ke an na rocket ke semar han la ke 1963 si rocket sami ke launch cheng la det pen si wang bom si last badu bang ke 1969 hudlom an bang si isro po men bang ke form bang cheng lo bang ke la sut ke form la ke isro bang ke international la sut bang isro po sami ke form cheng la Indian Space Research Organizations po sami la so se men ke laro first bang ke ka pregaments do nang tum sami ne than lo la det pen si la next bang ke 1969 si ke laro la si la so 1969 on lom an bang ke tum bang ke isi hempre ka chang lok porlang non son district long appen sami la son si tum long hosut bang ke pura mane organizations high science hin bang ke tum chin de pina hosut bang ke athemne tum long develop ta belang chat ta belang athen neklet de lo dak north east han bang ke insurgency lai do joini se hosut pen bang ke la si la so pa sami tum long kwan years neklet dat la pen hosut bang tum ba phidun hublo hosut bang ke tum long sami backward piklol pen science puga aro aratum chin de pino la si non pus min tum chelam te tum long kom hoilang son bang ke la si tum sami ka chini dun ke thek dum prang pachat di han advance ke duni han te tum long science ba ke sma prang ning pulalo la si hot pen si 1969 se tum pang cheng bo sami other countries lam te hosut bang ke pura advance pick pikan lo bo sami India sami 1969 han bang ke ka prek tum sami lang tum sami blind belief sami la tum sami bor ipon hosut bang ke 15 August se lang tum sami amen ke bi cheng la ke 1969 hose 15 August is puri la si la tum sami copy po se da reason ki bi mane ke la tum sami si space tong technologies to research kori to la hayan sil tum sama men bilom hosut mangi la det pen wang bom lo la ke 1972 an long ke la si 1972 an ke angko 1972 an ke isi tum sami government support long lo serben ke government to sami chini lo jalo recognize lo mande roker hin la an se pa prang han sami fan bin lo jalo 1972 banke la det pen si government under sami so apne company banke bangjulo la det pen si isro to banke banglo la ke department of space pusin asi department of space under si bangjulo isro to banke la det pen si to man government under to bom men ko 1975 fan lo 1975 banke first India tum sami satellite ke lo long cheng lo sot banke pura history men tum sami mandelo 1975 han mang so sami in isro tum first kilo cheng mane soviet tuma help pen soviet kem tum sami chini po non domom russia long lo lake prang pu bangal ga ussr pulo russia tuma help pen technologies help pen chang pen sub sup pen pangbu join si satellite lo long lo so satellite bank la 1975 lo long Arya Bhata polo satellite men make angko wang bom lo so that angko develop bom lo ke 1980 anang lelo la 1980 la det pen 1980 an make pura soviet to men ta help hang hepin ajar hang hepin 1980 make India tum sme first satellite lo long pop so banke amina ki tech pen amina ke slam men science hin ba pran men se mela to sme ulai long pop so banke na 1980 la sut ke lo la ke SLV-3 rocket sami lo so banke si successfully pura lo delo la suhud rocket men ke la ke rohini satellite pasipula rocket men banke hoso satellite banke si orbit on sami ponlong lo da angsong la si la sud banke si India to sami si semar long lo so banke mane pura pena na country to banke la so sami lo tek thep pena science man rocket hin banke bo sami pena na country ben tumla amla te India to sami so pen sami first lo pen rest lo mane aminat to satellite pe so sami chelo tek thep pena la si bon sami India to sami so sok melo temne India tumla ana chibor ilum thar product science hin sami so pen sami pena tumke follow live sami ajak tum sami bor ipon la non son is true tum sami la det pe wang bom mang ke 1990 sodan mang nang lelo 1990 sodan mang ke expansion lo the bom lo strutum sami lo ke polar satellite launch vehicle si la tum sami ulai lo 1990 bang ke la sot ke tum short form pudam lo betet ke PSLV pusipulo PSLV full form la lo polar satellite launch vehicle pusipulo la sot bang ke si one of the most mane vol pen reliable launch vehicles pusipulo la det pen si aphi bang ke si la tum sami communications la pen remote sensations thol la pen ke satellite thol hai sami la tum sami la son weather forecasting thol hai sami advanced future bom lo hai sami semar bom lo agricultural education telecommunications la hai an sami tum satellite lo bom no jalo ase angsong ben ma satellite sam map lang melom communications ha sam melom la pen an sami long mo so pen mangge mane semar pono mena pen si tila det pen wang bom la ke 2008 hon lo na to sami arjulong po la si 2008 aning kan
penana genji tum samya mang thekbo nilimen chenglok la selaso samay si chandrayaan 1 mang ke ulai lo se bang cheklong kilo ya mission malo first india tum samay discord chenglo la pen ke kilo dam long chenglo la pen india tum si kilong am lo se bang ke mane cheklong samay langdu palang samay isi ice di hosa ice pathan het la sudmun sam research kuriam pen la so la that pen mang ke 2013 pen 14 anang lelo how so success that pen samay 2014 an samay stop te pen tum se market la si 2013 pen 14 an kan mang ke si mars orbital mission bunak lelo ke mom bu atemne dak si mangalyaan basipulo la ke mangalyaan se mar pangcheng lo tum mang ke so pen mang ke la si mars orbit han si tum kuri athen dak pen low po si mars along si charting nam po discord nam po pen ke understanding po chinyam po lan se koson si mars long hai duma ayat ma pu charli dami han si la tum same mangalyaan same non semar bom lo ke non pu same semar bom la 2013 and 14 kan semar det pen same la isru tum ke successfully launched the development ke hodak same kulum thulong pop lo tum same orbit long same na tum same da theglon po india bang ke first nations of pulo dak isyang bong pen same first mars tong kulum long chenga country bang ke so se man delo pen ana country tum uni bon same tum da india da mai un delo so first attempt si un det la bang la mang ke asu sa la det pen wang bom la ke non head an lo like 2019 chandrayaan 2 same ke lulo na to same arjudun long lo etum same chathang phublo ke chandrayaan 2 bang ke athamne chandrayaan 2 bang ke la dak same cheklulong kilodam long like south pole na etum pura vol ben si first la puna bang ke palenam long cheng lo busipulo so pro big successful si tum long lo stropen bang ke penan same tum chathang lo bang ke lander vikram lander si simi lodun lo hodak same chandrayaan 2 mission bang ke se ame abers me roller pa damlom tidi la sila so rollers me phi lost contact de like non pus me tum connect me del lost contact de bange mo se me tum first lunar nat ke cheklo site mane lunar site nat bange tum kang ting site nat ke pala nam long cheng bange tum india se mandel si hosu det pen bang ko lu thulo la ke 2023 hu chandrayaan 3 mas me lolom na to se me ar julong po 2023 an se me lolong ko non det pen bang ke 2023 bang ke chandrayaan 3 se me lol la si chandrayaan 3 bang ke si successfully pura land la ke vikram lander se me dak si south pole long la dak moon zong se me si south pole region ong se me la si so se me india se me mane fourth country lo mane dak chief bang ke dak soft landing la dak mane chiklu along se me ke palenam long ma ke la dak lunar south pole long near lunar south pole long palenam long cheng la si la det pen ko 2023 ban se me tum aditya l1 se me launch lo la sud bang ke si arnian ka study de ma se me tum aditya l1 se me lo na tu se me ne se me so video than mo se me dak than mon thu po aditya l1 ma ke si mane cheklu pen mane dak pirthe pen arni gravitation pull hedin la so magnetic full pull magnetic pull hala ang bong chitim no sil tumai ke bidam da mang ke la dak pen se tum discord kurilo dak tum arni han se me rasi isru tum se me si first solar mission se me kilolong cheng lo si pulo la bang ke mane science and charliam han se me dak l1 lo se me largest point no si pulo la bang ke no so tum long lam te hubble space telescope bang tum long dak pirthon si charting pulo bon se me tum long lam te james webb space telescope ke bidam asona thaksi la tum se me study dam lo dak si l1 no se me ang to simi da screen on theglong pokoson ma bage langnam lo te pena ano hosu pen ka chelar kone ki duk pen bakang nek choi pen sami bon sami tum lole la pen non pusme lole lalo la pen non sami ang ko india lo sami tum non sami lu thulo la ke tum non sky roots pu na startup company sami amina private pen first private company sami khuilong pop la bang sami lasi la sonak taxi tum da Karbi on do sami ke charli ning do la tum science technologies eVTOL pen checklock futuristic to la hai tum do nei lasi la lo tum no sami tum no themne Karbi lo tum history tum no be pinang no pusme son samar bang ke lasi science ke sami no prang ni banalo lasi hope na to sami buji pa me posining thelo solam the sami la chang tum jong si bujilang ma copy me kaning do sami comment am chinion la pen so video sami an share tha itum Karbi ang do ana sami tum pachin lamang pathek lamang paril lamang lalo lasi science ani hang tum sami do thai la pen ani hang he tum sami do thai bon sami tum kachini ma gadang so lalo lasi an sami so video share tha pachina ba asang tum sami pachino comment ang sami lasi pineu do ba an hello kardom